guys, ni ukuvuga ngo uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo wabona password ya wifi utaruzi. Urabona nka gutya, urabona ko ino ni wifi dufite hano. Urabona ko password yayo ni iyi ngiyi, rero uko biza gukorwa biriya bintu ukaba nawe wabasha kuba wabona password ya wifi ikwegereye ushaka. Nta kindi biragusaba application. Uraza ujye muri Play Store yawe, nurangiza uyijyemo nyine ujye hano handitse search. Nurangiza kujya muri search, hano hejuru haza handikemo ngo wifi password. Nurangiza ushakemo aka application niko karaza kakagufasha ukaza kuba wagashyiramo muri telefone yawe, nkaza nkakwereka ngo uragakoresha ute. Urabona ko karimo, bimaze ugashyiramo hahita hazamo utuntu tumeze ari nk'ahari tubiri. Akangaka n'akangaka. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi urakora, uraza ukinjireho. Numara kukinjiraho urahita ukanda hano handitse ngo welcome storage, nurangiza ukande try again. Hano uze kwitonda, urabona kano kantu ujye ukanda cancel, kuko nukora ibyo ntakweretse ushobora gusanga telefone yawe ubaye nk'uyihindura. Okay, noneho urasanga hano ino ni wifi iriho. Urabona ko ari wifi. Kugira ngo igereho biragusaba iminota 241. Nibyo byansaba kugira ngo mbe nayigeraho. Okay, urabona ino wifi gutya, urahita ukananditse show password. Nurangiza uze ukande hano handitse copy. Ukanda hano hari password nyine ita yikopiya, kuryo ugenda ukajya kuyishyira ahandi hantu ushaka kuba wayishyira muri wifi bisanzwe. Urabona ko aba ariho wifi nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero wifi iyo ari yose niba waba utayegereye urayikonegita nyine, ukaba wareba password yayo, warangiza wayigeraho noneho ukabona kuba wayikonegita muri telefone yawe. Iyi application rero ndakeka iraba yagufasha. Urabona ko ngo Jesse, urabona ko hariho ama wifi menshi cyane. Urabona ko hano hariho wifi nyinshi cyane rwose. Ndakeka hariye muri zone ndi guscrollinga ushobora no kuba harimo iyuzi, ikirabo, hardware. Reba nk'ino ngo ya Rurindo. Then urabona ko nino yitwa Kanyinya. Urabona ko nyine n'ahantu hazwi ni hano Shyorongi hano. Ni wifi, urahakaranitse show password. Nurangiza urabona ko bahise baduha password yayo. Ni Rurindo @2017. Urabona ko ukanzeho bitabyikopiya ukaba wayipestinga hahandi baba bagusabye password. Reka turebere nk'iyi ngiyi nonze nkwereke ngo iri hehe ni hehe iri, kuryo wagenda unayisatira bikarangira uyikonegisi. Urabona ko iya Kanyinya TSS ni admin @12 ubwo iyo ukanze hariya nabwo ushobora kuba wahita uyikonegita ukagera kuri ntuza kuri wifi yamaje kujyaho. Okay, ugahita ufungura hariya handitse wifi hano hambere, kuba wafungura nabwo ihita iba connected iyo uyise uyigera. Ukanze mbereka noneho ngo iri hehe, bazi bahatwereke tunahagere ku buryo nyine wagenda uzi ngo ni hehe. Urakanda hariya, nurangiza bahita bakohereza no kuri Google Map. Okay, urabona aka kantu kakambi kaba kari kutwereka aho
intuze yacu iri. Urabona ko iyo umeze nk'utwara ifoto akambi kagenda kakwerekeza hahandi imbere nka gutya, urabona ko bari kunyura kare hano hepfo keka ko uri kuba wabibona. Nta kindi rero weho nyamuneka kora subscribe nimba urebye no video ukabugejeje hano, tujye tubana no mu bindi biganiro bizabikurikira. Urabona ko turi kwireba nyine hano, nurangiza urafata screen yawe umanze uyizumingemo, nurangiza hano bahita bakubwira ngo continue with device, nurangiza ukande ufungure icyo bita location. Nurangiza nta kindi urakora, uramera nk'uzumingamo, noneho ihitaza ifoto. Hano ifoto ngiyi ni ku kigo cy'amashuri nko batubwiye ngo ni TSS ya Kanyinya. Urabona n'umuhanda n'uyu nguyu, ndakeka nimba uri mu ntara cyangwa uri i Kigali ukaba ujya uzamuka n'ishyorongi iki kigo ugicaho. Urabona ko aha hantu nta muntu utahazi, aha ni ahantu hagaragara. Bivuge ko ikigo cyari ikihe? Cyari Kanyinya TSS. Urabona ko aha kuri kino cyapa handitseho Kanyinya TSS. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu uzajya ukora, ni ugukora biriya tukajya tubana no mu zindi video, ukora subscribe.